Altalial Seals, el angeng Thursday, August 14, ralakme del ngara fodori ra afternoon. Agi mermang el mo tel membro ra press coming press briefing. El di me uay sarar adar belaw, latest tel isel ngal mlekal bus ilis rabli lakal bus. Mang swakal lomo losus ra ibdul maraklay marubukul belaw abilong ma ebiraklay mar masil belaw. Direct mga taklel olbir raklulaw mar adra olbir raklulaw mar adra igal tar maklol man state rablur belaw. Esel tukubet selsus ngil odosong amor adra belaw rokui. Ang artiang lobengge ka Minister Justice madirect el Minister Obiang mar direct el Director Elobata matsif ngira mangyor tirgaigit tirgel guk ngaralo enforcement travelur belaw mansawakal dingua al dadu el mertiaigid ya mom teera President travelur belaw open artial press briefing ngwate al ngumsa nga Minister Justice mar adal matamo mga tak artial press briefing gid real Altalial Seals kabong Minister. Man saule Vice President malungil itasil salmora arbek adang artang mamidia dire kal malung itasil salmora rogul adra blur bela lo misatang agi medu mar kami we maldi soma mal mare adal isi selurere dal ulsi gara gel ilis al galbus al sugi temail el al silsa rabor del ngara 2:30 p.m. ya arbulisam no sabir el mut el ndami ngay gidel ilisal galbus el sugit temail ngang amlara ti bakla komeng ti bak tung min ngara alba apa ngultuira ngilurior ngil information el ngara balul may mara pulis el loldakta ka patokal umokpe patokal information lo sabi edel lo tirak lagi del mol mo matigaringi segi del alba abra bukor del tudori real alita silsa de kal sokal mutal teal leman al mereng asule la kabelment trablur orior el dire kalul nga seora bla pulis el dire la yagi del tol le involve ra tora daw ma geurang asule la Coro State Rangers ma kabelment orior Gobernador Oriol assistant sir Tirel Murar Bulis mang lo sabi el mere del mga ingal ilis al galbus mla mga el mera blila kalabus mla mungur mla malim ngari nga karul mang mla gimlam sa karul mang malim karul morsel basyol ginil ngari ngi auriora malmol el continue el marala investigation al gerel seguid el incident el lobe el morsel escape matiarogil teletal malmutre el ang diso kan mutel te ale mal mereng asulela balu urang asulela adra balu raigel batok el information mabatok el ngeso el lesois pal logi wa pekpading el arael adengwa matex madi el do el mlen magi akdi so kalo ay sara trabluk mundia ka imoringil mil oit agi ul dege kay gero el to el nesois pregan na American Club say ma tial while ulum no sabi edel mla amer el al time adu lo bat agi del el adu manutoy ram le clolurior arbulis lo bantriar adrabalu arbutokal baby partners el tiro ul nga sir talurior el dia kalol dilogi wa information dire kalolgi wa support arbulis lo lib aloya ka ilum malamakal el dar salmay ling arbulis amle mobilize el lorior el 24 hours el raigan na American Club say akul morse Vice Presidente so kal ngate alung sa Director arbulis ngani nga ko swali liak katingel murar adal arbulis. Kumsulang Minister ma Vice President tikal adra media. Ekote medigu bring asule la Dios
ra tel na hombre que le walk club sale bulis mal nemring laureor 24 hours since Sunday min mutir al sales malam ring laureir niet tendim nakal give up malmol laureor mak ring asuli a Dios ra me protect ti nim nakatartin matamal mem sisi apingi laureor throughout these 4 days. Ngakamal di mer other belaw rogu ya wise ngmilo sa mal proud that police belaw. In tegir ke table time guru lo bentireng. Yak malo maralo sa tmal blakaran dira redir. Dia kalungit to agi receive rapid sales di mama dia king ba problem. Agi blakaran mam lo ror. Di on tigle gora blue belaw mar pek other belaw ase botakay ngesew en ese botakay ngesew niya mo ule nga program katmok morsel kurba per sa edot katmok digi kita di soal mo base akmal proud our police mil other blue o mystery dim dulu ase pamsulang ngil osong ngil kusengay man bring logror hindi jakal sal gora ngila pagila tame ta ada du aktingun mette gidi asem badol mol kain sura ra blor el boka blor mongil mal masaula director sel liliak kalguk umrengan saula ngil mura arbulis el maran memring laurio regal la momre sema bekal sils tiraga madengel mulwaseta blila toy matiwal ending sel boring ay gagi del dub akadamaral masasegi del rengar pulis el dakal borrey ma tulungal katira aloit minimal aliwir letamalat kra safety la blur belaw maldiso kal dira kal mereng asulela dirgal kukuram leptul tial urior ngari chibra patrol ngagi del bangge del ngatiang chief Fabian ngira mangyor ngari chibra maritime security el chief damadik ngir bloku ngari chibra NEU narcotics el chief Kenny Sangabaw machibra CID Richard Ngiratrang lo Riolo Bengelangel acting chibra Chel Chobian Adalbay itirgaya ulurur adrir raigal over the past couple of days seling simultaneous selet el sis bangaral information ng simultaneous seling ngaringa assess intel marmo interview possible witness ma possible sightings sa mga ringa omlu usal record ma tsaka phone lock records sa mga simultaneous sa lurior el maral over the past couple of days tirgay del Chibaygal Division sa Ulururta magi maldi liak al mal mereng asulir dinagal bok ta alisel pridra director el wasak dinagal mal prodra arbulis ra mering lurerir mo umalat kil gila safety ra blur belaw eki de tuliga ulmu utia lurior el lulvar sratru el tela el reward el mura ngidil information el mesois el directly leader gid el mura apprehension rangal el ilis el galbus magi di miisi a commitment tra Ministry of Justice ma President Rablo Belao ma Vice President el kulwasay sel el reward amo makatmok lel morsegi del ngel me provider sel information el leader directly mura apprehension rangal galbus mang they will reassure the balul wasay sel bleda gamit el moringi el reward al follow through ngi complement el makut makli malmasaw la minister ma tirgal director ngi tulik kaumalay magamera adra media direk malsawak ngutial te alle tera president magamamara executive branch mal marenga suli war ngara media leng kadamlek kal divertiang sera onge akotulureor agul ngit tergamera adra medial wasemem join ramam molong seo ramam tial ureor el girela skelangal galbus el ilis makom malmlay makata akum tabel wasay gidal mle press briefing el digil clear akotulureor mandire kal malmlek klawal help pringil girel tial skelangal boyig el baadlo tal matigaringi magi mrenga suli or adra media malmol malolingit tal wasay tolmol maltmage ta kayong sew
kamiwi Ford branch at tial government travel urbelaw mangire dal swada dol mol maltmak e gay gidal koram klol tigingela bal urbelaw may gelguk mo tar basula government rigid dadag da kay sewe dong at mokla akmal rameng sa teletelel tial guk mlaringil forum ra rubak mlaringir el alsils esel wal korat el sel forum au sengire dal motmagar adrbelaw roguy e mga tmokrat ko yang yamo sa el motkoy akum daso sa gidal osisiul to ko sa bedal ngul tiang yo tutir tiay gidel ay kan lam momregal klabsay el gere laskel ngay gidel boy el blodo dakar adar belaw ya kay ngaseo lo sigarolel ang lo sabi edel matigringi rel alsils magil mo tel mal dimre nga suliar adra media mare nga sulir adar belaw rokuy en disel gotel ngarbap agi mre nga sulir ar bulis le tirga nga dito ngir rokuy lo asen gotel mre laurer aureor lo ngat mokringir habek sales mang mo angarang di gere del give support tel morar bulis ra belur belaw di way tirgal ko ngara ministry ra health may gal bekkel madala aureor ra belur belaw mring laureri ra bekkel sales tulik mang ay gigi dia kwara di so mam me madala adra belur belaw ekmong le kadam le open ringi ra kadam lo lingi tang seor sera ko tulurior el atya gida aureor nam gat mokla mensuat al guk metua pate sola guk mereng asaw le isil morar adra belur belaw rokui atang al suko mang gigida tulig lol dar sa imal minister of justice madilungil at psat ko alim direkal dil okay Kadablo atado gida mater kay gida lon ser gida information e dire el southern protected tir e tir al sumti indicate matolingit el remain el look for their own privacy e tolingit ra confidentiality magdugul lisay gida throughout the whole process ngania process sa pedal gut maktil even na amol top draw do man tiya kalo ngel mong morgue Police are like maintain a checkpoint and online analysis. Yes, kami seneto tulig tilang kami to koramo o makataklir uriule ang agumdas yung laal suko mangarnya mil tamal am sure ar bulis ala akuk tirel giril mo involve ngi e mga tmokra investigation al tier 3 wasang mil garay makarang mga igay gidi del mo matangay raw erabol sa edel el mo ka watang era wasang guk mo ang rang at retele la compensation al suko mang moringi eta nga mo responsible al giril atang okay namungil okay maday el waise klutel dil mo tel marenga suliw har adra belaw roguy magami war adra media marbulis el tira mirura mal maring lurior imla mau kut maklil mora ulbongol ti merit ya igid ya press briefing rigid kada mo maamarek